Okey, kembali kita sekali lagi dalam race analysis untuk perlumbaan MotoGP, dan hari ini kita akan kupas berkenaan dengan perlumbaan baru-baru ni di Argentina GP. Dan seperti biasa bersama saya hari ini kita punya fix commentator ataupun sedikit ulasan yang dia akan bagi, iaitu Datuk Razlan. Sihat Datuk Razlan? Alhamdulillah, apa khabar Win? Sihat, Alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah, selamat berpuasa. Nak tahan raya dah kita ni? Cik. Minggu depan kita dah raya. Dua minggu lagi. 2 minggu lagi. Okey, so dan juga kita ada seorang lagi, kita ada Fakrul. Sihat Fakrul? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Okey. Banyak kita nak kupas ni Datuk, tapi sebelum kita nak pergi kepada kupasan-kupasan mengenai Argentina GP, saya nak buat sedikit shout out. Untuk semua pendengar ataupun penonton Wheel Talk ataupun Tarmac Sports, sedikit peringatan, saya nak bagi tahu setiap kali kita ada upload podcast ataupun race analysis, anda boleh dapatkan harga istimewa untuk Malaysian GP Oktober nanti. Senang saja. Dengan promo code tertera dekat skrin anda nanti, anda boleh just masukkan, pergi kepada website Sepang dan masukkan promo code, anda akan dapat diskaun lebih kurang dalam 20% untuk pembelian tiket anda. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Promosi ini terhad kepada semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton Wheel Talk dan juga Tarmac Sports sahaja. Nak dapatkan harga diskaun untuk tiket MotoGP Malaysia pada Oktober ini, jom saya tunjukkan cara mudah untuk mendapatkan harga tersebut. Mudah sahaja, hanya dengan menonton podcast Wheel Talk dan gunakan kod yang tertera di skrin anda untuk mendapatkan diskaun sehingga 20% pada pembelian tiket. MotoGP merupakan antara pengalaman yang tidak patut dilepaskan. Promo ini adalah eksklusif dan terhad. Ianya hanya dibuka selama 3 hari pada setiap video. Jadi, tunggu apa lagi? Dah beli tiket? Jumpa anda di Sepang. Okey, so itu sedikit shout out kita lah. Jadi boleh kita teruskan berkenaan dengan Argentina GP kita? Okey, sebelum tu kita nak recap a bit dengan line up. So kita tengok untuk qualifying kita boleh tengok something yang tak banyak beza. So kita tengok Marquez Brothers, so especially grid dekat 1-2. And ada beberapa isu related to Ai Ogura and also progression dari segi starting grid. So kita boleh tengok Frankie Morbidelli and also Luca Marini, dia punya progression daripada starting grid and climb at least top 10 lah. So yang tu kita impressive and kita boleh discuss juga during Argentina GP ni. Okey, so saya nak tanya sikit lah berkenaan dengan Datuk Razlan. Marquez Brothers still dominating the race. Daripada first round, second round, sprint race, main race, sprint race, main race, Marquez Brothers. So dah ada yang cakap ni, bosan lah kali ni di domination oleh Marquez lagi. So pendapat Datuk? Well, setakat ni baru pusingan kedua dan betul nampak gaya nampak macam itu trend dia kan. Kalau kita lihat daripada Buriram, macam mana Mark dengan Alex betul-betul berdominate race di Buriram dan mereka buat yang demikian di Argentina. So ini something yang memberi kerisauan kepada GP. Yalah, banyak orang akan cakap sekarang ini Marquez Cup, dulu Ducati Cup. Sekarang Marquez Cup, sekarang 1-2 akan pergi ke mereka dan siapa akan jadi nombor 3, nombor 4. Bagi saya yes, it's valid. And then risau sikit, tetapi it's fantastic in some ways yang kita dapat lihat Mark perform macam tu, dan saya tak sangka yang adik dia Alex pun boleh buat yang demikian. So macam kita cakap pre-season di MotoGP test, kita anggap championship ni antara Marc Marquez dengan Pecco, dan the underdog is mungkin the Yamaha Fabio. Tapi terbalik pula, Pecco struggle, Alex dengan Marc Marquez macam memainkan playing around with them, with the rest of the field, which is exciting, good to see because of Marc Marquez macam mana dia struggle dahulu. Tapi yalah, boring sikit lah. Actually the last 2 races ni nampak macam boring kalau nak bandingkan tahun lepas ataupun tahun sebelum ni.
Okey, tapi kita memang tahu Datuk, Argentina GP memang strong circuit untuk Marquez. Cuma yelah bila kita tengok Alex Marquez this year boleh bagi saingan, but is it early to say Datuk that dia boleh jadi title contender untuk abang dia? Do you think that it is still early to say that? I think antara adik-beradik ni, I think Marc Marquez has a bit more talent lah, dari segi natural talent. Kita cakap dahulu juga yang in terms of natural talent, Marc Marquez yang ada talents tersebut. Alex pula dia works very hard, dia train hard untuk dapat dia match sedikit sebanyak kepada Marc Marquez. Tapi kelebihan masih lagi ke Marc. Nampak sangat yang bila di Buriram dan juga di Argentina, mungkin Argentina tu dia ada satu ketika dia pergi wide and then Alex overtake. Tapi dia tunggu saja bila masanya untuk dia overtake, dan bila dia overtake dia memang jauh ke depan lah sampai ke checkered flag. Cuma saya nak tanya Fakrul, pendapat Fakrul berkenaan dengan performance Alex Marquez untuk season ni. Lepas tu baru kejap lagi kita kupas berkenaan dengan what exactly happened dekat Peko Bagnaia ni. Okay, rasanya performance Alex Marquez kita boleh relatekan dengan previous training yang dia buat dengan abang dia, dengan a few riders. So kita sebenarnya orang tak nampak benda ni sebab training is very important untuk rider-rider. So dia akan bagi impact kepada round 1 dan round 2. So kita tengok Alex Marquez dengan Marc Marquez ni, diorang training dengan the youngest. Contoh macam David Alonso dekat Aspar Circuit. So something yang macam ni yang rider-rider elite diorang tak buat. And daripada training yang very good dengan young rider, bila dia dapat push setiap daripada rider yang ada, so dia akan bagi performance yang lebih lagi, and plus diorang ada atas jentera Ducati lah. So kita boleh tengok domination Alex Marquez dekat Argentina GP is really boleh kata dominant juga sebelum abang dia overtake balik. And dekat situ kita boleh rasa kata Ducati memang berada dekat high level lah buat masa sekarang. Like macam Datuk cakap, it could be boring lepas ni kalau tak ada yang siapa yang mencabar, tapi hopefully that at least Peko can bagi some saingan lah dekat Alex Marquez and Marquez Brothers untuk US nanti. Okey, tapi kalau kita tanya kan berkenaan dengan Peko Bagnaia punya komen, Peko pun ada cakap yang dia rasa walaupun menggunakan enjin 2024, dia rasa dia punya feeling tu tak sama dengan waktu dia tahun lepas. Walaupun kita tengok last season pun first few half tu dia memang agak struggle dengan dia punya performance, tapi along the way mungkin dia akan okey baliklah kan half quarter lagi. Tapi feeling tu macam pada pendapat korang rasa kenapa? Adakah feeling itu sebab dia ada one of the strongest team member dekat dalam dia punya garage ke, yang actually mengacau dia punya feeling dengan jentera dia tu? No, I don't think so. Bagi saya, it's about his mental strength. Having a strong teammate like Marc Marquez, Peko bagi saya daripada dulu bila dia masuk MotoGP, dia punya mental strength is not as strong. Okay, dia sama juga macam Fabio, dia mental strength, okay, maybe with Peko dia punya mental strength lagi kuat daripada Fabio. Tapi kalau nak bandingkan dengan Marquez, or if you have a teammate like Marquez, memang you must have a strong mental strength to be his teammate, Marc Marquez teammate. Okay, sebab he has been a Ducati rider daripada hari pertama, you know, so to come back and to say that dia tak ada this feeling, that feeling and all that, is bagi saya is a sign of weak mental strength for Peko. Okay, he's under pressure. And you have to understand, race pertama dan race kedua, the jarak antara Marc Marquez dengan Peko begitu jauh, you know. So kalau dekat tu mungkin kita boleh cakap, okay, sooner or later Peko will beri saingan kepada Marc Marquez. Tapi jaraknya begitu jauh, dan komen-komen yang dicakap dia cuba tiru Marc Marquez punya setup pun tak jadi, tak dapat grip seperti macam Marc Marquez.
tak serasi dengan 2024 punya setup, nak pergi last year punya feeling. Yalah, last year punya feeling is where he won the championship with last year's bike. Tapi kalau Marc Marquez boleh buat yang terbaik with a hybrid 2024-25 punya machine, kenapa Pecco tak boleh buat begitu? Bagi saya is the mental strength that Pecco is facing right now. Okey, kita cerita pula berkenaan dengan itu berkenaan dengan Marquez dan juga performance Pecco Bagnaia lah. Tapi saya percaya dia sangat strong untuk next race ni dekat Austin ni, memang lebih highly likely kita boleh tahu one of the strongest circuit untuk Marc Marquez juga. So high chance gap dia sekarang antara Marquez dan juga Pecco Bagnaia adalah 31 point, which is actually besar 31 point tu kan. So lepas ni dia ada kota pula kita ada dekat Austin, which is memang kita tahu Marc Marquez sangat strong kat sana. So kalau andai kata Pecco tak boleh menang the sprint race and also dia punya main race, so kita akan nampak lagi banyak gap yang akan susah Pecco Bagnaia untuk memberi saingan kepada Marc Marquez lah. Jadi takutlah pula nanti kan awal-awal lagi kita dah tahu dah, okay, siapa yang menang, Marc Marquez boleh menang championship untuk tahun ni. Okey, tapi kita tengok juga Datuk ada berita berkenaan dengan Ai Ogura yang disqualified race di Argentina. Performance bagus daripada 15, dia progress, dia naik kepada position ke-8, tapi malangnya dia disqualified kerana ECU dia pakai ECU yang tak dihomologated. Mungkin Datuk ada insight ke berkenaan dengan benda tu? Bila saya bangun sahur, kemarin saya dapat nampak message tu, saya terus message masuk Massimo Rivola. So dia beritahu dengan saya yang dia menggunakan version yang lama. Okey, version yang lama yang tak homologated untuk tahun ni dahulu. Seperti tahu banyak semua MotoGP kena guna ECU yang dibekalkan oleh pihak Dorna kan. So the version yang mereka guna tu version yang outdated, yang kalau outdated tu not homologated lah. Okay, so ECU tu yang control anti-wheelie, control the starting dan macam-macam lah. Tak memberi additional advantage or performance pun, so but nevertheless rules are rules. Ini satu kesilapan besar daripada Aprilia. Dan saya kalau ingat tak dulu bila Yamaha tahun 2020 yang Yamaha ada valve punya problem dengan Morbidelli punya bike, and kita masa tu leading the championship. Jadi kita punya point sebagai team were deducted. Okay, tetapi team riders punya team not deducted. So the riders was not penalised. So itu yang alasan atau fight yang diberikan oleh Massimo kepada stewards, tapi namun tak berjaya. So sayang sekali yang Ai Ogura disqualified. Tapi saya kalau saya masa tu sebagai team, macam di Yamaha dulu, saya fight dengan manufacturer to be compensated lah at some form. Because Ai Ogura is a well-performed rookie at the moment. Tidaklah qualify 13 kan. And then for him daripada 13 dapat nombor 8 is a very good effort. The best rookie so far kalau bandingkan rookie-rookie yang lain. So kesianlah kat dia. So kita harap yang the team get compensated. And whatever bonus yang Ai Ogura sepatutnya dapat sebagai rookie top 10 tu, akan dikekalkan lah. Banyak ke Datuk bonusnya? Cik tanya pula kan. But just to add, but just to add, this is sometimes the problem with Aprilia. Diorang ada silly mistakes like this that hamper diorang punya progress. So hopefully this will be the end of it lah. Kalau tidak, tahun lepas, tahun sebelumnya banyak benda-benda mistake yang can be avoided. Macam Ferrari Formula 1 juga lah, kan buat mistake. Datuk, apa lagi yang Massimo share bila Datuk tag Massimo lah related to apa yang terjadi dekat Ai Ogura? Is it
of course decision ni datang daripada pihak Aprilia ataupun team sendiri, bukan Ogura punya decision untuk letakkan benda tu. And macam pengalaman Datuk, macam mana Datuk nak atasi selain nak buat appeal benda ni? Well, I mean, bila kita ada problem macam ni that relates to software, not mechanical but more technical, unless something like this happens lah, then kita kena investigate. You know, so kalau bukan tanggungjawab daripada team, bukan rider, so at the end of the day, the responsibility comes from the factory. And not forgetting, you know, all 4 bikes are using the same spec. Okay, kenapa factory tak ada masalah ni, tiba-tiba Agura ada macam ni? But sometimes it's random punya testing, random punya inspection, kan? So lalah lagi bila Agura as a rookie perform macam tu sebab Bezzecchi crash, Lorenzo kat belakang, Raul pun kat belakang. So antara satu ni diorang ambil lah sampling. So mungkin Ogura tak terkena, tapi diorang mungkin check the other 3 pun mungkin sama. So that one I don't know. I didn't ask in too many details. I just ask about what happened sahaja. Tapi benda macam ni selalu ni tanggungjawab ni dekat factory lah. So basically yang pasal Ogura ni dia more tu macam just give it try lah, macam gamble. Kalau tak kena ya main, bila tak kena check dengan technical team, and nasib baik lah, and tak dapat detect lah problem tu kan. Well, I think number one we have to ask, this is not, I'm sure it's not intentional. It's an oversight. It's a mistake. You know, because kalau dia buat macam tu, there is always an intent to do something wrong, you know. So I don't think that is the case. Like they always make mistakes. Okay, so Aprilia factory ni selalu last year pun buat mistake, the year before pun buat mistake, daripada tahun-tahun sebelum ni pun dia buat mistake. They have to stop making mistakes. Kalau apa yang saya faham, sebab tak silap saya waktu sesi kelayakan kot, Agura dia crash. Lepas tu dia waktu diorang tengah setup tu, diorang terpasang setup ECU yang lama, which is not homologated, and diorang memang tak perasan lah, and it is unintentional. It's not, I don't think they want to make a silly mistake macam tu lah Datuk. Mungkin tak sengaja, dan happen to be benda tu terkena dekat Agura, disqualified, point pun tak dapat lah. Tapi betul lah, kalau saya pun jadi Agura, saya minta lah bonus tu. Yeah. Of course lah, lepas ni adalah kontroversi antara Europe dengan Asia lah, ni lah, sabotage lah tu. Dah ada. Benda tu memang kita tak boleh nak halang. Perception macam tu tetap akan ada. But bagi saya dia keep impressing, memberi satu kejutan bagi saingan yang sangat hebat. Dan kalau kita tengok pun dia banyak overtake riders, which is untuk seorang rookie boleh overtake macam tu memang very impressive and really good to see performance yang macam tu. Saya expect mungkin Marco Bezzecchi, Raul Fernandez yang akan bagi untuk Aprilia, tapi coming from Agura daripada Buriram dan dekat sini, yalah mungkin dulu Buriram kita boleh cakap ini Asia punya circuit yang dia mungkin dah practice banyak waktu ATC dan sebagainya. Tapi dekat sini Argentina pun dekat Europe, dan dia pun tunjuk performance yang sangat bagus dengan jentera Aprilia. Okay, which is good. So Agura kita dah settle. Apa lagi kita nak kupas ni Fakrul? Kita still Aprilia, kita boleh cakap like unlucky lah untuk Aprilia untuk race round kedua di Argentina, sebab kita tengok Bezzecchi pun awal starting pun dah crash, and like harapan Aprilia untuk letak kepada Bezzecchi after dia punya starting grid not bad, tapi disebabkan dia punya crash dekat turn 1 sebelum seleku awal lagi, and dia orang berharap maybe kepada Agura, and suddenly Agura pula tercampak dengan that problem, ECU problem. So maybe kita boleh tengok someone yang kita boleh cakap spotlight juga, iaitu Frankie Morbidelli. So Frankie Morbidelli very impressive, macam mana dia keep the performance sampai ke podium, especially untuk main race. Well, saya harapkan yang dia kekalkan kemenangan last year di Jerez
tahun 2021 tu sebab the last kemenangan tu dengan kita orang. Janganlah macam tu, Dato'. So dia pecah rekod tu dan dapat podium. So which is good for him lah. I'm so happy for him. That's why orang celebrate gila-gila. So just to remind the penonton dan pendengar di sana, the last time Frankie Mombelli menang ialah di Jerez tahun 2021 dengan tim Petronas SRT. Okay. Rasanya kalau any team, especially independent team, dapat package yang lebih baik, especially macam tahun ni kita tengok VR46 and ada team yang dapat package yang boleh cakap selari dengan team factory, so dia akan bagi saingan ataupun advantage kepada rider dengan team tu sendiri. Pendapat Awin dengan Dato'? Well, so go ahead Awin. Advantage tu tak ada, tapi kita kena sedia maklum lah, even though spesifikasi ataupun engine tu orang tetap pakai sama, tapi factory dia akan dapat support daripada segi, ada kelebihan sikit lah daripada segi beri keputusan, bagi pendapat, try this and that. So daripada segi tu dia tetap factory tetap akan ada. Jadi untuk kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok yang pertama kita tahu dekat Buriram, spesifikasi diorang engine tetap sama, spesifikasi lebih kurang yang diorang cakap 24.9 punya bike tu untuk pasukan Ducati factory. Jadi untuk saya tak pasti setup diorang macam mana dekat di Argentina. Mungkin ada sedikit hybrid juga. Cuma menggunakan engine yang sama, privilege tu kita dapat tengok lah. Daripada segi advantage tu kita nampak Fabio Di Giannantonio, Frankie Morbidelli pun memang dapat memberi saingan yang bagus dekat di bahagian hadapan. Dan kalau saya rasa kita kena highlight juga, Frankie Morbidelli menggunakan tayar medium di hadapan dan soft dekat belakang. Tapi dia boleh maintain dia punya tayar tu. Dia boleh pastikan tayar tu masih boleh sampai ke hujung race. Even Pecco Bagnaia pun tak boleh nak overtake dia. Dia cuba, kita nampakkan dalam race dia cuba untuk kejar, tapi pace dia tu mungkin tak dapat lagi nak overtake Pecco Bagnaia dalam race. I think just to add to apa yang Awin cakap tadi, kalau kita tengok all the specs, Ducati specs, hanya VR46 Fabio Di Giannantonio ada dapat spek yang sama macam factory. Gresini pun antara satu dengan Alex Marquez pun dapat sama spek dengan factory. Hanya Frankie yang dapat spek yang considered last year punya spek lah. Okay, so seperti macam dia menang di Yamaha tahun atas podium pun dia dapat podium pun atas menggunakan Gentra 1 tahun yang last year punya model, last year punya spek. But not forgetting, last year punya spec untuk Ducati is a World Championship punya spec. Okay, so it's already a good bike. Okay, so Frankie bagi saya daripada dulu, he is a very good rider. He's unlucky to some extent. Baru tahun kedua dengan Ducati. Tahun kedua kan betul? Tahun kedua dengan Ducati, dengan tim pun yang baru walaupun sama camp dengan VR46. But he's a good rider, so he deserve it. But in general, the problem with this championship is the Ducati punya machinery is so good. Okay, full stop. You know, so itu yang bagi saya other manufacturers masih lagi main catch up. Okay, so mungkin lepas ni kita kupas performance dengan Honda pula. You know, so they are a big surprise the last round. Yamaha nampak macam tak progress, you see. So Honda looks good, KTM pun macam tak progress. So at least kita ada Ducati, ada Aprilia dan ada lagi Gentra Jepun brand Honda yang hopefully kasih saingan antara position 3, 4, 5 lah. Kalau tidak kita mungkin tengok lagi masih Ducati Cup, cuma pelumba yang berbeza. Tapi ya betul Dato', Johan Zarco kita tengok performance dia daripada qualifying and then sprint race, lepas tu main race, memberi saingan yang sangat baik. Cuma di hujung-hujung tu kita nampak dia kena overtake dan menamatkan perlumbaan dekat position 6. Cuma itulah Dato', mungkin Dato' boleh ulas sikit apa expectation Dato' untuk Honda kali ni. And adakah dengan Johan Zarco ke depan as a satellite team,
ke depan instead of the factory bike. Okay, So, apa Datuk boleh cakap? To add on soalan daripada Awin, sebelum ni Datuk ada pernah cakap Honda ada buat mistake ataupun dia tak ambil Zarko sebagai factory rider, and suddenly dekat LCR Zarko mampu tunjukkan dia seorang rider hebat antara kalangan Honda. Betul. Kalau nak compare all the Honda riders, okay, tolak tepi Somkiat sebab dia rookie. Kalau nak bandingkan dengan Joan Mir dengan Luca Marini, of course Joan Mir is a former world champion tahun 2020, tapi keadaan yang berlainan bagi saya. But Johan Zarco is the best rider kalau nak bandingkan dengan rider di Honda. So I think Honda made a mistake. They should have promoted Johan ke the factory rider, because the difference antara factory dengan satellite macam Awin cakap tadi is the support. Jika Zarco pergi ke factory, the support that he get, I think he can do much better. Tapi by saying that pula, kalau kita lihat di Argentina, nampak macam Zarco, Joan Mir perform very well. Luca Marini masih lagi kat belakang-belakang. Okay, mungkin dari segi pace qualifying, tapi kita lihat jugalah dia dapat tour daripada the Ducati riders kan, dapat tour daripada Marc Marquez, sebab itu dia dapat qualifying kat situ. And then dia jenis yang macam nak cakap lah, jenis yang mati-mati je will ride the bike and push the bike. So dia cuba buat begitu di sprint race dan main race, tapi main race tu with the sprint race dia dapat starting yang teruk, tapi dia dapat recover. Tapi macam main race tu, kalau longer distance tu mungkin that is the weakness of the Honda at the moment lah. Dari segi time attack dan ikut orang as reference, the bike can perform, tapi dari long distance, a longer race pace, and that is still the weakness yang dihadapi oleh Johan. Dia pun cakap macam tu, potensi Honda tu masih lagi tak cukup dari segi top speed dan sebagainya. Tapi bila saya messagekan dengan dia, bila dia dapat front row, dia begitu happy. Dia pun tak percaya, tapi namun results tu tak dapat dia kekal kat qualifying position jugalah. But it's a positive progress dengan Honda. Macam saya cakap tadi, Yamaha tak nampak progression, KTM pun tak nampak macam progressing. So hopefully di kota I don't think there's any upgrade because of the logistics. So mungkin di Jerez mungkin di Qatar ataupun di Jerez baru kita tengok upgrade untuk semua jentera lah kot. Betul-betul. Yalah, kalau kita tengok, sebab Datuk dah sentuh pasal KTM kan, tadi Pedro Acosta pun ada bagi komen. Dia cakap, yalah, kita nampak Pedro Acosta sedikit tak tahulah, mungkin kontroversi lebih kepada Pedro ni lepas komen-komen yang dia buat kepada Marc Marquez kan, so highlight dia lebih kepada Pedro Acosta sekarang. Tapi dia ada juga bagi komen yang dia cakap it feels like KTM we are moving backward. So daripada testing sampai sekarang benda tu macam backward dan susah diorang nak overtake ke hadapan. Mungkin yang ada pun sekarang ni Brad Binder yang boleh progress. But what do you think is the struggle, Datuk? Well, I think the overall situation of KTM dari segi kewangan, walaupun they deny, I'm sure it contribute to the progression of developing the bike. Correct me if I'm wrong. They lost the Italian punya chief technical, right? They no longer have this guru daripada mana, daripada Ducati ke daripada mana yang pergi ke KTM. But that person left. So I can't remember. Kita kena check nanti. So I think to some extent the situation dekat KTM dari segi financial may cause a little bit of disruption dari segi innovation, dari segi technology development dan sebagainya, because at least we must see Brad Binder fighting at least in the beginning. Tak nampak begitu. Of course Pedro Acosta have a lot of high hopes untuk buat yang terbaik, seperti selepas dia buat komen-komen yang bagi saya komen-komen bodoh terhadap Marc Marquez
you know. So yeah, dia struggling, he's not happy, dia tengah berentak dengan main dengan Honda pula, you know. So not a good feeling for him lah. He's not happy, of course. Betul. Tapi ada part yang saya tengok menarik juga bila ada few moments yang Pedro Acosta main overtaking dengan Ayogura kan. Tapi yalah, sebab Ayogura tu mungkin rookie, so bila dia Pedro Acosta tahu dekat mana dia nak masuk and overtake Ayogura. But yeah, it is sad, bukanlah nak kata saddening, but it is also mungkin sedikit frust lah, sebab kita boleh expect, macam bagi saya sendiri, saya expect tahun ni Pedro Acosta mampu beri saingan, tapi it is still too early to say. Baru 2 round, kita tengok macam mana lagi lah untuk round-round yang akan datang. Tak banyak yang kita nampak selain pada domination Ducati lah, and maybe kita boleh discuss apa expectation untuk next round di Austin. Masih Marquez kau. Masih Marquez dekat depan, sebab itu memang king of kota. Memang tempat dia kan. Itu memang tempat dia. Tapi yalah, saya rasa ramai kot yang dah tahu pasal benda ni, sebab kau Crutchlow sendiri pernah bagi komen kan, you give Marc Marquez on the best bike, dia akan jadi sangat-sangat, sorry kucing saya kat sini, dia akan jadi sangat-sangat power. Jadi benda tu memang terbukti, dia ada best bike dan dia perform. Untuk saya rasa dekat kota kita memang tengok domination Ducati lagi, dan juga Marc Marquez akan berada dekat hadapan lah. So, untuk Datuk macam mana? Well, saya memang nampak gaya kalau ikut trend sekarang ni, dan kita akan pergi ke lita yang digemari oleh Marc Marquez. Tapi saya betul-betul harap yang lain akan step up lah. Kalau tidak, it's not going to be a too exciting 2025 season. Macam saya cakap tadi, it is still great to see Marc Marquez buat apa yang dia buat selepas tahun-tahun sebelum ni yang dia struggle, injury, dah nak retire dan sebagainya, and to see him so relaxed on that bike, on the Ducati, and to win in such a dominant fashion together dengan adik dia, it's worrying, but again, don't get me wrong, we are happy for him. Now is the other riders dan the other manufacturers yang kena buat yang terbaik. Tapi macam saya cakap tadi, sebabnya logistik daripada Buriram ke Argentina, ke Amerika, lepas tu ke Doha, mereka terpaksa gunakan apa yang diorang ada. I don't think there will be any upgrades. Mungkin kalau ada upgrade pun mainly untuk the factory riders, seperti mungkin Yamaha, Honda, mungkin orang ada upgrade dan orang boleh flykan straight ke Austin. Tapi kita mungkin dapat lihat upgrade, dan saya harap upgrade yang bagus untuk brand seperti Honda, Aprilia, Yamaha, untuk mereka buat yang terbaik di at least kalau tak di Doha, di Jerez lah. So mereka kena beri saingan dan mereka kena step up, dan ada yang the other riders tu pun tak boleh complain, tak boleh whinge, you know, diorang ni laju sangat lah, they must do something lah. You know, so we hope, you know, kalau Marc Marquez continue to dominate in America, di Qatar, I think Jerez, bila semua orang pergi ke Europe, mungkin kita dapat saingan tu lagi dekat kot. Betul. Setuju. Fakhrul, awak rasa apa expectation ataupun apa yang awak rasa akan berlaku dekat di Austin nanti? Of course kita boleh tahu benda ni Marc Marquez lah, sebab based on the data, dia dah sampai kemenangan yang sama 90, sama dengan Angel Neto. Kemungkinan dia akan kejar kemenangan untuk all class sama dengan Valentino Rossi, which is Valentino Rossi rekod dia untuk all class tu masih 115. So kita patut proud juga kepada Marc Marquez dengan performance yang dia sekarang, and kita boleh nampak susah cakap juga dekat Austin, sebab kita tahu yang Jorge Martin dia tak akan berlumba di Austin, and kemungkinan tak ada calon lain yang kita boleh rasa akan dominan di Austin selain Marc Marquez. Betul, saya setuju. Dan Marquez sendiri pun dia ada bagi komen kan, untuk adik dia, dia memang tak terkejut dengan dia happy dengan adik dia punya performance, dan dia cakap
tahun ni adik dia akan menang beberapa perlumbaan dan dengan prestasi yang dia ada sekarang tu tak mustahil. Cuma kita tak tahulah sama ada kita akan tengok lagi domination 3 yang biasa tu, Marc Marquez, Alex Marquez dan juga mungkin hari tu je ada perubahan sikit dekat nombor 3 Franco Morbidelli, tapi tak tahu kalau dekat Austin nanti kita akan ada yang ketiga pula iaitu Peko Bagnaia lagi sekali. Kalau ada tu saya tak payah ubah banyak Datuk dekat Tarmac Sports punya page tu. Copy paste yang lama je. Tapi itulah mungkin kalau benda ni saya rasa dia ada pros and cons lah. Kita kena admit benda tu. Pros dia memang Marc Marquez is a very talented Indian rider whatsoever that we want to call him. Memang itu tak boleh deny. Tapi on the other side, if this continue, mungkin daripada segi expectation tu mungkin sedikit boring sikit lah untuk race. Sebab sprint race tu bagi saya pun hari tu macam okay, nothing exciting. A good race but nothing exciting macam tu. Satu je saya nak add, bagi saya tiba masanya peminat VR46 move on. Sebab bagi shout out. Okay, because that's the reality lah. I mean, Marc Marquez is a totally different kind of rider. I mean, both VR46, Valentino is a great iconic rider, but dari segi, but I think Marc Marquez is the next level. Betul. Okay, saya rasa itu sedikit kupasan bergerak dengan Argentina GP. Thank you so much Datuk for your time today. Thank you. Dan juga Fakrul, sedikit ulasan berkenaan dengan Argentina GP. Kalau boleh kita harapkan untuk perlombaan akan datang dekat kota akan lebih menarik lagi, dan kita tahu Austin punya masa dengan kita sangat berbeza, sangat besar dia punya gap. Bagi saya sendiri untuk perlombaan akan datang boleh terus sahur lah. Lepas tu jangan FC pula hari Isnin nanti. Okay, thank you semua. Kita jumpa lagi dekat Race Analysis akan datang. Dan untuk yang masih belum dapatkan tiket, macam saya bagi tahu tadi, jangan lupa dapatkan promo code dekat podcast ni dan dapatkan tiket dengan segera. Jumpa dekat Sepang nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam.